Nakona ko Afrika Wa Vulavula kumkana lona FM makomba ndlela inkaya timinete ntsena ibili awara ya khumembira kwamkela mingiselo meko longa ngisela siche shirko nhlekani lo timaka titele kambe la ku tatwa weta vuhlayiseki emagondweni hi ndlela yaleyo kambe ke kuna maka yin'wana lava ku yikombela ngopfungopfu ka vaxisati lava nga yingisela nangona ko Afrika Wa Vulavula i xiphemu xo sungula lexi hi nga ta sungula hi show ivi kusuka kwalano hi ta bula na tatana Witness Tiva kambe sweswo hinkwaswo ndaka lexi Khalanga Pet Matebula eka Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Afrika Wa Vulavula kamkena lona FM nhlekani lo hi ta va kha hi languta timhaka ta vuhlayiseki emagondweni hi ku ya hi ku hambana ka tindhawu la mi kha mi famba ko hi ndlela leyo hi laha hi nga ta va kha hi langute ko ku n'wina mi angula mi ku yini ka timhaka to toleto kambe ni lava hi sungula ku ni hi bula na vaxisati kube na kumbe yimani nga se bula sweswo ni sungula ni mi tivisa ku kuna ta va ka bula na tatana Witness Tiva hi mhaka leyi ni nga vulavula hi yo ya ku vayingiseri u ni rhumele papila la ra ku ivilerisa hi ku vanhu va le ku celeni nsava laya ehansi ka bulo leriya ra Adolf Minga se hi ta twa ku kahle tanihi ndzawulo va ri yini vo loko xiyimo xi titaniya i va mani va khumbekaka na a ni tivi ku patu leriya laya kwalaya hi vulavulaka hi ko ku wela ka masipala ku wela ka vuhosi loko ri ku wela ka vuhosi bya ka mani loko ho tiva na sweswo hi lava ku vulavula na hosi ya koho hi ta kota ku tiva ku hi vo va nga pfumelela ku vanhu va kota ku va cicela sava layani na hosi leyi khumbekaka ka ndhawu liya hi kombela ku mi byela i hosi mani loyi a nga hansi ka bulo leriya kumbe bulo leriya ri nga hansi ka ye loko ri ku masipala naswo tatana Steven Mavunda ni ta kombela na n'we mi lavisisela ku hi le ka masipala kwalano na tatana Tiva va ta hi pfuna ku twisisa mhaka yaleyo ku ya mahlweni kambe ke mhaka leyi ni lava ku sungula yo a yi olovi ya tika swinene ni mutswari me ni tshemba ku na wu yi nga ni yingisela wun'wana wa wehe u mutswari kambe mhaka hi leyi mi ri yini hi xitori lexi xi nga humelela tanihi vatswari ngopfungopfu loko kha hi languteka timhaka ta ku n'wana wa 15 wa malembe a pfinyiwa hi swijahetani swa va 17 swi khomuni swi ya jele hi makumu i nandzu wukulu Afrika-Dzonga ku pfinya kambe ku na vanhu lava ni va solaka ka mhaka leyi se ene hi mhaka ku na va sola ni nge va nyiki nkarhi wo va vulavula i va xinuna a ni swi lami vulavula hi swona leswi ni lavaka ku hi vulavula hi swona hi ku na mi sola n'we vavanuna vulavisisi byi komba ka Afrika-Dzonga vana vo tala va le ku kuleni handle ka babava hi swivangelo swihi kumbe swihi ndzwalo va ringetela makatleni Xitsonga xi vula tano se loko ri ndzwalo va ringetela makatleni nge vuli ku hi mhaka ku nsati loyi endle leswi na leswiya hi yo mhaka n'wana lo loko u hambana na mani wa ye a wu hambani na n'wana wa wena ku na milawu la Afrika-Dzonga yi kombaka ku mi fanele mi endlisa ku yini se a ni mi vutisi n'wina vavanuna kasi swi na swi ku va koho vavanuna lava nge le ku hlayiseni vana va vo kahle van'wana va kha va nga tshami na vona va hambani na vamhana vona sweswo va le ku va hlayiseni kahle va le ku kuleni kahle va kota na va nyika milawu kambe vo tala ku ya hi vulavisisi lebyi kombiwaka laha a va kona se ni lava vaxisati sweswi ni lava ku vulavula na vaxisati ntsena ni lava ku mi vutisa n'we hi vaxisati ku mi titwa njhani loko mi titwe njhani n'we mi nga kota ku twa mhaka liya van'wani va hlangani na swona ka vutomi bya vona bya siku rin'wana na rin'wana swi nga antswa hi titlangela tinsimu hi nga teki tinqingho loko ku ve va vaxisati a va kona kambe hi lava vaxisati ntsena sweswi hi vulavulaka na voku va hi byela ku n'we vaxisati loko mi twa ku endleka mhaka leyi mi ri yini nako hi fika njhani ka xiyimo xa ku vavanuna lava mi va langisa ku yini vavanuna lava ku ya hlawula n'wanuna wo kaya vutihlamuleri o ka nga lava ku kurisa n'wana wa yena o ka nga lava ku vona ku n'wana wa yena dyini ko ka nga lava ku n'wi kurisa a n'wi komba milawu ni holovela n'we vaxisati se hi yo mhaka ni lava ku n'we mi tihlamulela ku mi ri yini hi mhaka yaleyo hikokwalaho ka yini ma ha ri na vana lava mi va tswalaku na vanhu lava va kalaka vutihlamuleri mi va mi nga swi voni ke loko ma ha hlangana okay vana lava va nga va kha va kurisiwe kahle ka xikombiso lexi hi vulavulaka hi xona kumbe ka xiyimo lexi hi vulavulaka hi xona va nga va kurisiwe kahle vatswari va kha va seketela vatswari va kha va endla yini vana va nga vana vana va nga vana kambe ku na lava nhlohlotelo lowu va wu kuma koho va wu kuma kwihi va wu kuma ka vaxinuna lava va kumekaka kolomu
va kha va hungasana swihlangi van'wana va ndla sweswi va ndlaku swo swi ze swi hangalaka ka social media swi ndla yini n'wanuna na malembe ya 40 50 wa dzaha miri sweswi swi ndliwaka leswiya na vana bubble n'wanuna wa kanjhani mi ti role model ta njhani mi swikombiso swa njhani mi vavanuna va swikombiso swa njhani vo ndla sweswo hi yo mhaka se vana va le ku hanyeni vuhari hi ndlela leyi se ni na ku bula na n'we vaxisati ku mbalanga njhani vanhu va mixaka lowu 0860002543 i nomboro leyi tirhisaka kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 loko ku ri ku vaxisati ku hava hi ta ti tlangela tinsimu a swi na nchumu hi ta tlanga tinsimu kambe ni vilerisa hi ku va xinuna hi vo va nge le ku loko vo twa sweswi va ku n'wana i bihe mirini i bihise hi munhu nkulukumba a swi talanga va ku munhu nkulukumba i bihise hi xihlangi 0860002543 hi loyi wo sungula mani ni hlekani Aye Butfet. sesi wa mina mi njhani Efukeni ngoboni. epfokeni khesi loko mi bela riqingho sesi wa mina mi ri yini n'we Loko mi vutisa xivutiso xa ku hi valanga njhani. Ni twa ku vava. Hi ku loko ha valanga swi tikomba nga ku swi ta saseka. Ene nkarhi wun'wani ti va ti ri kona ti-red flag. Hi ti ignore. That's why ni twa ku vava. I ku ha ti ignore ti-red flag. Hi ku hayi i ta cinca. Hayi i vavanuna va tani va ta endla swona. Hayi i ta sapota vanhu. I ta hlayisa vana loko nkarhi wu kha wu ya Butpet se ni ri na vana vambirhi vanharhu i swi vona ku ri laha ni ndle xihoxo ivi mi ku ndzhwalo wu ringeteriwa makatleni ivi ku a wu ringeta kumbe swi ta saseka mara mi swi vona ku a swi saseki i twa va ku nuna wa wena i le ku dzaheni sweswi mi swi dlayaka mi ku veri mi mbo vona ka ti-social media va xutiwe swinepe ni khomeleni nyana kwalani swintsongo ku na xin'wana xi hi kavanyeta ku la xa mavhengele ni khomeleni swintsongo sesi wa mina ni okay inkomo a hi sunguleni hundza hi laha hi ta vuya hi hetisana sesi 21 minute ntsena ku bela awara ya 12 inongorako Afrika wa Vulavula a hi tlheleni ka sesi laha sesi ni khomeleni ku va ni mi khomisini a va ku ni xavisa sweswi loko ni nga xavisi a yi ngheni mali loko n'hweti yi hela kambe a ma ha kombisa a na ha kombisa Butpet ku sweswiwani vavanuna lava hina mi va kuma va ri lomuya va kha va xutiwa va huma lomuya ka ti-TikTok va huma kwini va tshama na genge va ri ku dzaheni va ri ku neni ivi loko swi langutise le kaya nkarhi walowo na vana i ku hi yena nuna wa mina luya mina i swi vona ku hi yena hi tona tindyangu ta yena hi yona ringi liya mi nga mbarisana mara i le byaleni na swihlangi vi le ku dzaheni na swihlangi leswi swi dyondza yini ka yena ku vulavuriwa hi yini ku vulavuriwa loko swi vulavula hi ti-girlfriend na hi o nghenelele ni swi vona i swihlangi switsongo ivi mi ni vutisa ku mi n'wi lange njhani Butpet loko ha langara ni ri na 22 a ri na 25 or a ri na 26 a swi vona ka swi ta saseka swi lo fika swi jika kwala ndleleni sweswi ni na n'wana langa na 15 years Butpet loko ni vona xitori lexiyani ni hume mihloti ni ku swi vula ku vana va hina ku ndleka yini hi vona a va ha ri safe a ku na laha va fanekelanga va famba kona ai mativa phela vutomi bya byi cincile n'wana luya na swi tiva ku na valava vafana va byi cincile kambe ai man va tlhela loko va heta Butpet va nga voni nchumu xa wrong va tlhela va ya ka social media sesi ni mi twi ive a hi nge ti vulavula ngopfu hi nghenelela ngopfu ka yona case liya mara mi va vonini papa n'wana lowun'wana ku va acte njhani hi ku yini hina va mhani loko swi ri so hi ku yini Butpet swa vava mativa swi le ku vaveni ene hi ti vutisa ku kwala South Africa hi khona ni fanekele ku ni continue na hanya mara loko i tshame ni hlaya mahungu i twa me le Nigeria i twa me le kwini i swi vona ku swa tifanela mo ni ringetela ndzhwalo makatle ni ri kwala South Africa mara ku le ku tikeni ku le ku tikeni Butpet a ni tivi hambi ni ta ku swi lava xikhongelo hambi ni ta ku swi lava yini oro himpela n'we vavanuna mi tshama hansi ni vulavula ku hi yingisa ku yini no n'wina sweswi mi nga ku causing all this ezo ntiyiso a ku na swin'wana swiphiqo hinkwaswo leswi hi nge le ku hlanganeni na swona hi n'wina vavanuna va hina hi n'wina va buti wa hina hi n'wina va malume wa hina hi ya chavela kwini a hi koti no tilwela loko i ta tilwela ku yini n'wana wa nhwanyana na vafana va ri vanharhu ni mi twisise inkomo
Okay, sendibotse. I can't 0860002543 nimkhomise nkarhi wo leha sesi wa mina sorry kambe nihlekani Lonene minjhani wena? hi pfukile sesi n'wina minjhani Hi pfukile. I can't Okay, moya veka ra vusiwana. ayi Kahle nchumu lowu humelelaka mina ka sete ra mina loko ni languta vavanuna nga ku vutala ku tele nhlayo yo fana ni vula hi maendlele n'wanuna la a ku rhandzaka loko a ku vona patwini a ku navela wa smile n'wanuna loyi a ku vonaka apatwini a lava ku dlaya or a lava ta ku xanisa a ri na aim yo karhi yo biha hi vutomi bya wena wa smile ya n'wi tivisa ku yini munhu loyi a nga nene ku loyiwani hi yena la yesu a swi koteki a ni vo van'wani va ri loko se mi ri phakati masungula ku swi vona swikoweto se loko mi kha mi vona swikoweto mi endla yini kahle lexi nchumu lowu wu hi dlayisaka hina vavasati nga ku i vusiwana vo tala i vusiwana hikuva vo tala lava nga tirheki va xaniseka ni vula leswiwani hi yini loko ko va ku ri na munhu loyi a nga ku maybe mina ni na n'wanuna loyi a ni hlayisaka hetelela n'wanuna wa kona maybe a sungula ku va na swigangu a sungula ku va na yini hikuva ti hluphekela a wu swi ta fanele i endla yini a wu na ntirho a wu na nchumu i va kondelela swilo leswi hinkwaswo leswi swi humelelaka hi ku ehleketa ku ti byela ku wo ni tlela ni dyini na vana va mina ni le mutini wa mina mara ntsako wu nga ri kona van'wanyani hambi ku nga ri swona sweswo kuma ku i vavasati lava nga tiyimela ko va ku a ni tivi nga ku mimoya leyi vanhu va nga na yona tinhlokweni ta vona va ti-program swilo swo biha hikuva vanhu lava rheyipaku or va rheyipaku vana ni byeleni ku loko i langute n'wana i vona yini kwalaya ku na yini sweswi picture swi swikulukumba swi ze swi ya ringaniswa na swa n'wansati lowukulukumba a ku na nchumu mara vavanuna va ya ko kwalaya ku nga riki na nchumu kona se hi ta ku yini ku swi ta hina vavasati mi ni vona hi nga ha ri safe hi mhaka ku ma vona loko n'wana vile se a kumeka a pfinyiwa hi papa wa yena wa ngati a hi safe vana va hina a va safe hi lero na lomu hi famba kona a hi safe na vavanuna va lava hi gangisaka va hi hembela ku va hi rhandza a hi safe na lava va rhandzaka va ntiyiso a ha ri safe a wa ha tshembi munhu hikuva a ri vanhu na le mindyangwini va fika va cincaka ku hlaya ka sesi va lava nga vula ku munhu un'wana na un'wana loko a ku onga munhu a ku wa ku rhandza i va kha ri kahle mara loko a fika cinca xikarhi wa swi vona ka mara ya ku swi cinceni swilo mara kuma ku a ndzhaku nga ku se i kule mani a hi wo ni kondelela kumbexani swi ta cinca mundzuku kumbexani swi ta cinca mundzuku ku fika laha vutomi bya wena byi helaka mara nchumu lowu nga kona vavanuna va khola vavanuna ma khola mukholela vavasati lava tala va hluphekaka ngopfu hi va hluphekisaka hi vavanuna hi lava va nga tirheku vavanuna va ka gasa na mito hayi leswaku mani swi tivi ku lava rheyipaku vanhu leswiya vo ti-program la mihleketweni ya vona nchumu un'wana na un'wana loko la ta wu endla a wu endli hi siku rin'we i ranga u tshamela hansi u pompola u plana ku ni ta wu endla so na vo vana va lava nga endla sweswo a va zangi va swi plana hi siku leri vheta swi humelela i khale kahle va born ku va rape i swi-rape i ti-rapist teto va born for sweswo i khale va ri na swona mihleketweni ya vona a swi sungulanga ku vheta swi endla hi nkarhi walowo hi ku sweswo loko mo la munhu wo mi dlayela munhu mo ya kwihi ku va ku ya a hostela loko mo kuma mi ta kuma munhu wo dlaya mi ta n'wi kuma loko vo mi la munhu wo hijeka movha va kona vanhu ku na vanhu lava nga born for swilo leswi huma ndleleni leswi nemetweni sis nemetweni leswaku a ni swi lava ku hi nga vulavuli hi swona mara na loko hi nga vulavuli hi swona swi tlhe swi hi nga huma njhani loko hi chava ku vulavula hi timhaka leti ene hambi ko vulavuriwa a ti nge he cinci ku a ni tivi a na ta hemba hambi ko vulavuriwa swi nge cinci mhaka ku swilo leswi swi vulavuriwaka namuntlha swi vulavule khale malembe ndzhaku ku tikisiwa na milawu ya ti-rape ya ku dlaya hinkwaswo mara still swa continue hi matimba nemetweni sis lo va ku i rapiwe ngopfu a ku ri 10 wa vavanuna sweswi ma swi vona ku se swi njhani va ya ka 100 mara hi kha hi ku yini na mavabyi nemetweni sis hinkwaswo and munhu la reyipaka a nga kahle a ni voni ku munhu wo hanya kahle la a nga healthy life body a nga endla swilo swo fana na sweswo na ntumbuluko wa vula wu ri ko fana le Afrika-Dzonga ku tele vaxisati ku tlula vavanuna a vo xota vavasati
na matric Xoda na vana vo xavisana va kona na chip na va mahala hambi wo kombela kahle munhu u kombela kahle a ngo ku zama oh tete oh bye bye ai sese back 0860002543 na kona ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene na FM makomba ndlela ku hleka kambe kuna mutswari loyi sweswi a nga ni xoko kuna mutswari loyi a nga ringetana ku la ku dyavusa byi nga ngheni kuna mutswari loyi a nga ringetana ku la ku tlela byi nga khomi maswa enhleka Aye, but mpukini. sesi wa mina i pfukile ngovo Mpukini i xikalavito lexi xaka ngopfu. enkomo xikalavito Bothead ni nghena la hi ku la ku khomentani ngopfu laya ka liya mi nga hi vula mi ku hi va langa njhani vavanuna lava. ai Bothead loko swilo swa ha sungula swi languteka swi ri sweet pink i va mulomo mnandi vanhu lava hi va hi nga swi tivi ene i ku navela ka n'wansati un'wana na un'wana ku va na ndyangu ho tshuka hi fika kwala moyeni swi hela just like that ene loko se hi sele na vana hi zama hi tindlela hinkwato ku va kurisa kahle ko va ku n'wana i kurisiwa hi mina kaya a tlhela a kurisiwa hi community ya ivi a tlhela a hanya a xikolweni a hanya na kwale handle lava tekaku mimoya leyo biha leyi hi nga yi tiveki leyi hi nga swi naveleki ku a va faneke va swi hanyisa swona mativa loko mi kambulasa sweswo ni mi twa kahle sesi wa mina kambe ku na mhaka yin'wana yi nga kona ni nga yi vona mehe ya ku ma swi tiva ku va ri vatswari loko vo tivana na vadyondzisi va vana va vona swa khumba matikhomelo ya n'wana wa yehe a xikolweni loko swi vula ku loko ko va ku ri ku mi le ku kuriseni n'wana a mi n'wexe sesi wa mina mi kurisa na mina a ni n'wi kurisi hi remote ni kona na mina na khanata ni ta vona n'wana wa mina hi n'wi kurisa hi n'wi komba ndlela a tshinyiwa un'wana pfa n'wi xavelelela sweswo swa ku taniya a swi fani na loko ku veku ku tshuka ku na ku sweswo mi swi vulaku i ntiyiso ngopfu ene ni nge pendi vavanuna hinkwavo ni ku va fana ku na lava va ku loko a hambane na mi iva a la ku khanya mina a va kule na n'wana wa yena ene mina as mutswari wa xisati ni twa nga ri loko ni khe ni n'wi landzelela ni ku he n'wana wa wena 1 2 3 a nga ri na mhaka na yena ni vangela na n'wana ti-problem because wa swi vona n'wana wa mina ku hayi khomani hi vo va felelaku kumbe ni va na relationship na papa ho dlina hi swi tshikisa sweswo ene mi tlhela mi vangela na n'wansati luya wun'wana problem ku i fa hleketana ku leswi mi ngo tshama va n'wi sele ndzhaku a vo n'wi lava ndzhaku nuna walowani va tlhela va lava swi kahle ku loko hi hambanini munhu a decide loko hi hambane hambiloko hi ngo holova njhani hi gwebani a hi veni na relationship na vana va hina ene ni nge va yimeleli va koho vavasati lava na vo va khanyaku vavanuna va ku a ni lavi a n'wi vona ma swi twisisa mara vo tala va hina vavasati hi va hi khe hi swi navela ku va na relationship na n'wana wa wena mara n'wanuna a decide ku mi yena ivi hi ku na mina ni fila nga ri ku n'wi landzelela munhu loyi i ta ti nga ri se na n'wi khongela ni n'wi tshikisa sweswiya ivi ni kurisa n'wana mina n'wana a ri na ti-problem hambi hi tindlela hinkwato loko no va ni khe ni kurisa mfana no zama ku vulavula na yena swi ta fika swin'wanyana leswi a swi lava i father figure leswi mi ni nga swi tiveki tanihi mutswari wa xisati mara xikulukumba sweswi mi nga swi vula vavanuna a va tshuneleli vana va vona a li hambanini mina yehe a swi n'wi susi nchumu ku va a tshunelela n'wana wa yena a n'wi kurisa ene loko sweswiwa no mi nyika example loko sweswiwa i lo hambana na mina i 10 years back i ta ku heni lava n'wana wa mina ku ri ku malembe lamo tala lama himpela u nga ri kona mina mi sweswi ni vulavulaka ni nga ku byela ku nga ni hloleli i nga ni hloleli se i leti ngopfu why i nga swi ndlangi swo husuka ni tiva i faneke i swi endla swi endli hi nawu nga hlangani na n'wana pati ni n'wi byela ku pheni papa wena mina se n'wana wa mina ni teka njhani ni tiva un'wana a nge le ku hluphekeni sweswi mi vulavulaka sesi a lava ku lunghisa swilo leswi a nga swi onha 10 years yale mi vulavulaka yo hikuva na lava kurile vo swi voku va lava vo hinda lava va dziva nghena laha va ku tivi la ka hina se va vuya sweswiwani hi ku vona ku se hi kurile a va swi tivi ku leswiya ni lava panado liya ya liquid liya a va nga ri kona
loko va ku ni hisa miri a va nga ri kona se vana va lan'wa va nga n'wi hlamula a ku mi ta khisimusi a va nga tingheni va ene xin'wanyana botpet vavanuna lava loko swi humelela hi ndlela yaleyo va twi nga ri hina ho va byeletela vana a hi va byeleteli vana ntsena loko a ni vutisa n'wana wa mina a ri ku kuleni he papa mina va kwini ni nga n'wi byela kahle no ku papa wa va kona a ni va tivi na ku vele kwini hi ku na mina twa ku vava hi ku loko no n'wi komba n'wana wa mina a ha kula botpet ni komba n'wana wa 5 years ni ku papa we lava va hundzaku laha ku ri ku na vapapa lava landzaka vana xikolweni ku na vapapa lava va nga koho ticoncertini ta vanhu n'wana wa me i ta ti vutisa ma swona ku se ni vangela n'wana problem ku why wa me papa a nga ri kona ma swi twisisi munhu a ha decide ku lahleka a tiyela kwalomu a tiyelaku kona ivi na loko va vuya van'wanyana vavasati vo tala va swi kota ku rivalela loko a ngo vuya kahle o si va xihlangi patwini na ku meni papa wena ku ri ku kaya va swi tiva ku i papa ye why a nga ti loko na ha ri na vatswari a nga ti ka vatswari va mi ya fika va byela ku hayi khome ni endle xihoxo malembe lama ma 10 ni nga ri kona ka vutomi bya n'wana loyi mara se ni kombela mi ni rivalela ni va phati ya n'wana hi ta tshama hansi hinkwenu hi n'wi hlamusela ku hayi papa weyi lava a vo ka va nga ri kona se va vuyile vana hi va kurisa hi ndlela leyi hi navelaka ku va hanya kahle voya va ya teka swa voho patwini vatswari va vana lava nga endla leswiya loko ho swi lavisisa mi ta kuma ku yesi van'wanyana va nga kurisiwangi kahle van'wani va kurisiwe kahle vana va programeka a handle mutswari a kha nga swi tivi that's why vatswari vo tala swa humelela a yimelela n'wana hikuva nga swi tivi ku n'wana hi hanyisa ku yini handle hi ku loko vana lava va ri la kaya va khumba relate madzovo ya nyina kambe naswona sweswo swa ku a handle phela a ko va handle ko yini ma swi vona n'wana loko a ri handle ni nga nyika xikombiso loko ko va ku boboti i le kaya ni swi tiva ku i le handle a handle ka ko hi kwihi okay ka handle ka ko i fambile hi luya i ye ka va muhluri loko a va muhluri ka va muhluri i muti wa njhani okay i muti wa so all right loko va ka va huwa kwihi ma vona se a swo vheswi va ku i handle ya handle le makumu lera ra ku vatswari va nga tsandzeka ku swi vona kambe i ntiyiso ku mbangu lowu vana va kulela ka wo wa hoxa xandla ka leswi va swi hanyaka kambe hi le midrand twanani hi le midrand ni mi twisisa mi hlayiseka mi va na khizimisi ra kahle na n'wina mi hlayiseka sesi wa mina inkomo 0860002543 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM hi nge kombeteli vatswari hi ku hi vo va ndako ku yini swi ku yini kambe i fane swi tiva tanihi mutswari ku okay n'wana we ku fana na sweswi nyika ku xikombiso na swi tiva ku loko ni ri kaya loko bubuti o ka a nga ri kona i ta va a ri ka va muhluri ma swi vona loko a nga ri ka va muhluri ta va ka hona na tintangha ta yena kwalaha xitaratini se tanihi mutswari i fanele swi tiva sweswo leswo okay a xikolweni bubuti i dyondzisiwa hi mani hi teacher mani okay teacher mani ma swi twisisa loko yi va tihlengeletana ta xikolo i pfa i ya siku rin'we kumbe mambirhi wa kota ku hatlisa i va na xifaniso xa ku i le ku kuriseni ka n'wana wa njhani ma ni amukela un'wana loyi nhlekani botpet minjhani sesi wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukile mi vulavula na xikalavita inkomo sesi a twa mi vulavula hi nhlokomhaka yin'wanyana yini hi swa ku nga ku ni ngurile ni ri ku driveni mara ni heteleni paka 15 ya mhaka leyi ta humelela botpet ni munhu loyi ni ta ku na ri anda muntshwa ka a se khoma 40 mara ni na 39 ni na vana va 3 yes ni munhu loyi na mina ni nga siyiwa hi maketelo hi ba wa n'wana firstborn ya mina ni siyile mara ndzi zame hi tindlela hinkwato ku ve ni n'wana luyani a nga a kula ve n'wana loyi a nga na respect xa ku sungula lexi ni rhandzaka ventsundzuxa vatswari especially ka hina vantshwa hi na byala la ku nga na vana va hina hi dzaha swidzidziharisi la ku nga na vana va hina hi kha hi dzaha na vona n'wana lweyi a swi tekisoni n'wana na vona vanhwanyana va yithi ni le ku dzaheni mi n'wana i ni bukile ni tlhela ni teka mali ni n'wi rhuma ni n'wi fundisa yini i yini lexi ni n'wi fundisaka i ye kula a ri njhani n'wana yelweyo ke swivutiso swi sungula xiswolexo
so hi hetelele mhaka yini hi blame vatswari hi blame vabava hikuva bava va kona a va kona vabava a va kona mari wena u nga kusuhani na wena n'wana wo tlanga phati ya wena tanihi mutswari loko u n'wi nyika support leyi heleleke hinkwayo n'wana wa kula n'wana mi kulile sweswi i na 19 years ni kume n'wana na ha ri ntsongo mari i kulile ni sweswi ni vulavulaka le xikolweni na vana va mina van'wana va taka va le ku kuleni hi vukahle ene a ndhawu leyi ni tshamaka ka ni kumeka Thembisa na Amidrenta Ivory ku na vanhu va ku tala budget va nga na vana wa tiva ndzeni twa ku vava swinene ngopfu loko xikwembu xo va a xi nyika matimba a ni ta teka vana hinkwavo lani ya va khiyela u va vona swa ku i munhu wa mutsongo i busy le kun'weni ka byala a nga na wona nkarhi wa ku neketela n'wana wa yena a swi vo hi xo xiphiqo xa mehe xexo hi xo xiphiqo xa mina leyo tanihi kuveni swa ku budget a mhaka leyi yi endlekaka u kuma a n'wana wa 8 years yi yimelela patwini leyi u kombeleni ka 2 rand wena mutswari wa ku ri yini ya kula ri njhani ya ivi van'wana loko va n'wi nyika vulavulaka hi vona a loko swi endla swo ku hi vulavula hi vanhu va le handle a ni na mhaka ni vulavula hi vanhu va la kaya n'wana wa yena i hola penceni loko penceni yi heta ku nghena ni a swi ku va vona va endla phati va le kunweni ka byala vona yi khomeni kwala ni sungula ni hundzisa leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus ente yesu mikisera Munghana Lonene FM yingisela thwi ka SABC Plus n'wina mi nga na ti-TV hakelani ti-TV license na sweswo swa hi pfuna ku va hi ya mahlweni mi haxela hi mikomba hinkwaswo mi swi vonini tolo ngula ya tiva hi mikomba hi masagwadi ya vuyimbeleri ya lembe na lembe ya vukhumenhungu swi kotisiwa sweswo hikokwalaho ka ku va ku mi kha mi hakela ti-TV licenses ta n'wina loko mo ndla tani na mi byela mi nga kuma ku haxawa ematshan'wini ya ku hi mikomba se swi hundzile hi ta va ya kha hi mikomba swona thwi ka yin'wana ya ti-chanele ta SABC se a hi yena ni mahlweni hi hakela TV license ya hina swi kahle ku endla tani se swa mina ni khomeleni ni mi khomisini a mi ka mi vulavula mhaka yin'wana ya nkoka swinene ya ku hina hi nga koho hina hi nga na mina ni nga mutswari loyi ni nga sala na vana sweswi ni le ku yiseni xifaniso xa njhani vulavisisi byi komba ku vavasati vo tala a Afrika-Dzonga ngopfungopfu lava va ha ri ku ka band ya leyi nga va ku ya ha ri vuntshwa ehansi ka malembe ya 40 va nwa ngo byala na u faka bya byikulu ngopfu swo silence bukete loko ku ri ku swa ku ngopfu ni nga swi vulavuli mari nkiso ya laveka mina vanhu lani nga yakelana na vo swa release bukete n'wana u n'wi vona ni nkarhi wa ku hlambisa n'wana wa a nga na wona n'wana wa ku wena n'wi hlambisa ene mfumo wu n'wi nyika a 500 ekuleka a nekekela n'wana luya mari i teka mali mhaka yini a ya nwa byala hi hetele blema yini blema a va lava nga bale va fambile va vanhu va bala ngopfu ku n'wi kotini ene ni ta kotisa ku n'wanuna a n'wi baleka mari meni i fambile vavanuna me n'wanuna wa mina ni siya na vana vanharhu va kulile first born ya meni sweswi ni vulavulaka hi le yunivhesiti ni kha ni xavisa ni hlupheka ni vhe ni tikuma ni nghena laha ni nge vuli ku vanhu van'wana va nga va ni yingisele laha ni nga kona swisika leswa swa industry ni sweswi no qhuveka no hanyisa vana va me ku vava hikokwalaho ka yini hikuva na meni ni va navela swilo swa kahle so hina vantshwa a hi tshikeni kula ku ve hi kota ku ve ni hi tsutsumisa xihoko ngopfu hi xo xi endla ku ve ni xi destroya a life ya hina xi destroya ni life ya vana va hina n'wana u nga koti ku ve ni u n'wi khuza hi mhaka matikhomelo ya wo mutswari ni mi twisisi khensile buthet siku ra sungula namuntlha ni nghena ni khensile ka ku xikwinga n'wana mi le ka palamende ni n'wi vhotela mani mi va president mani ko okay so swinene hayi ni ta ze ni nghena kunene laha ni lunghisa tiko leri ni hlekani sesi sesi wa mina minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile mi ri yini n'wina mhaka leyi yi complex hi ku loko hi languta laha swi nga fikela kona i nga ku swilo swi sungule ku teka xiyimo xo hundzuka loko se hi kume ntshunxeko hi vhele hi teka hinkwawo maendlelo ma hina hi ma cukumeta ivi hi kopa swilo swa le handle ivi laha swi nga tikisa kona ku tlula mpimo loko hi kha hi kopa swa le handle loko se hi lava ku ringanisa swilo swa rimbewu va papa na vona va sala va nga ha ri hava mintirho loko papa a ri hava ntirho n'wanuna i provider loko a nga ha swi koti ku provider kun'wanyana emindyangwini va vhela va tekeriwa hansi va va useless hence hi hetelela se hi va ka xiyimo lexi hi nga ka xona kun'wana hi swona van'wana va swi kombisile ku ri van'wana va xisati
va hi ndlela liya ya ku hi vona se leswi va ngo hi xona ndyangu which is basic ka build up ya ndyangu wun'wana na wun'wana a xa ha ri kona xi tshoveleriwile xi dlayiwile leswiya swa ku n'wana i wa community a swa ha ri kona hi ku n'wana wa ka makhelwani wa swi kota ku a ta onha ka makhelwani a nga ti teki a ri n'wana wa ka makhelwani a nga amukeli ku tshiwa hi makhelwani i titwa yena a nga ri n'wana wa laya ka makhelwani i n'wana wa vatswari va yena hina vana lava namuntlha va xanisaku vatswari n'wana a ba mutswari na le mahlweni ka maphorisa swi nga endli nchumu hi ku n'wana i nyikiwe matimba ya ku tlula mutswari sweswi loko n'wana wa n'wi discipline wa khomiwa mara loko yena n'wana a ku abuse a nga khomiwa se hinkwaswo swilo leswiwani hi leri ku cinca loko hi nga va na kona loko tiko ri cinca ri endle ku swilo swo tala swi lahleka ka ha ri hava religious education exikolweni a hi swikolo swo tala namuntlha swi endla ku assembly ku pfuriwa bibele ku yi hlayiwa vana va swi twisisa ku timitsu ta hina loko hi ri vanhu what are our values what are our traditions a swa ha ri kona sweswi vutomi bya vana byi evolve aka social media hinkwaswo leswi va swi vonaka aka social media va fanele va ya endla yini va fanele va ya swi practice ende sweswi hi le ka age liya ya ku generation leyi nga ka yona a yi chavi nchumu a yi twi munhu na le xikolweni a ku na lexi thichara a nga ta xi endla ku fikelela ka n'wana walowo wo tano hi ku sukusela a ri na 2 years a nga yi kumangi foundation and a hi nge swi koti ku tshinya n'wana se a ri na 15 years a ri na 17 years swin'wanyani ematikhomelo ma hina vatswari hi endla swilo hi ku vana va ha ri vantsanana a va swi vona vana va 2 years loko wa hatlela na n'wana wa 2 years mi ri nuna na nsati mi hleketa ku n'wana a nga mi voni ku ri mi endla yini ho tixisa loko rixa a mi vulavuriwi nchumu hi swona hi endla tiphati sweswi makhisimusi sweswi ku busy hi switokofela na hinkwaswo mabyala mo khapa hinkwako n'wana va le ku hetiseni swibodlhelani leswiya swi nga sala a ku na loyi a vulavulaka nchumu 5 years down the line n'wana luya i na 7 years i le ka grade 1 behavior yi sungula ku vonaka a tlilasini loko a xikolweni va vitana va ku n'wana ku na problem ya so hi vone leswi na leswi na leswin'wana mina ni ri mutswari ni ya yimikana na principal ni byela principal timhaka ta yena hi ku principal i tsandzeka ku rhana xikolo i busy hi n'wana wa mina mara hi ku va principal with the training a nga na yona a swi kotile ku na mathichara va identify ku n'wana i na problem ene n'wana problem yi sungule ku 5 years ago a ri na 2 years a kaya a yi identify-wangi a yi endliwanga nchumu sweswi vana va hina 3 year old va le ku tlangeni hi tifoni swona i technology a ku na munhu loyi a monitoraka nchumu a wu swi ku n'wana i nghena ka ti-sites tihi ku na ti-pop-up adverts leti ti taku nje i nga ti lavangi vana va exposed ka swilo leswiya loko va suka laya va ya ku swi experimenteni vana va dyondza hi ku vona ende loko vana va nga voni leswinene lava hanyaka kona a ku na leswinene swi nga ta humelela swi vava ngopfu loko se i tikuma i ri ka xiyimo lexi i ri mutswari a wu ringeta hi matimba hinkwawo ku n'wana wa wena a hanya kahle a va safe i pfuka i twa va ku n'wana i rapiwile a hi khale ngopfu a ku ri na timhaka ta le Ngobeni a Eastern Cape i ti vutisa ku loko mutswari a tlela rixa a ku n'wana wa mina wa vuya hi Sunday loko Sunday hi Friday loko se a nga ha vuyangi i twa ku vava i lava ku blame someone why nga ri lowu hinkwawo a ku nga ri problem problem yi fane yi sungula the very same day n'wana a sungula ku vula ku dada a sungula n'wana ku dyondzisiwa a ni na hina loko a hi swi vona loko hi kha hi kula loko n'wana a mamisiwa a luma a va n'wi tova gomo leri a swi tiva ku loko ni luma hi ntatwa pain la gomweni yi khomeni kwalansis xa mavhengele xa ni kavanyetela kambe mhaka leyi mi taku na yona yi na nkoka ngopfu ni kombela hi yi hetisa mi nga fambi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus
so mingitsero mngana lona FM inongo timinete ntsena ku bela wara le ikonga siba wara yan'we awara yan'we kuma mahungu ya misava loko hi biya mahungu ya misava hi ta vuya hi bula na tatana Witness Tiva va fikile na xikipa xa team yaliya ni nga swi tiveki ku va fela yini va sapota ku yona kambe hi ta bula na vona sweswiwani va hi byela kahle kahle va ri yini tanihi ndzawulo loko ku langutiwa ka leswi miyingiseri a nga vilerisiwa ha swo kambe ke mani hi tsana sisi la sesi xifaniso lexi mi nga nyika xona loko mi languta mbangu lowu vana va nge le ku kuleleni ka wona sweswiwani a ni tivi mhaka ku se Afrika-Dzonga vanhu va le ku yeni ngopfu va swela vana vo tala va le ku kuleleni ka tikamara tin'we mi kuma ku amutini ko va na yindlu yin'we ko va na kamara rin'we vanhu va le ku kuriseni vana mikhukhwini laha ku ngo va mukhukhu wun'we swilo sweswo hinkwaswo swi nyika xifaniso xexo mi nga xi hlamusela na timhaka teti tin'wani ta ku vukona bya social media na matikhomele ya hina tanihi vatswari mi kombise timhaka ta ku loko n'wana a luma va n'wi tova goma kambe xivutiso ku ta va ku sweswiwani se hi huma njhani laha mhaka leyi nga kona Butet na vayingiseri i ku sweswi ka nkarhi wa sweswi loko mo languta vanhu lava va nga vatswari ka nkarhi wa sweswi i vana vantsanana hi mpfhuka ku sungule social grant vanhu a va ha veleki vana hi ku velekiwa vana i swe le mindyangwini ku velekiwa vana hi ku i ntirho it's source of income sweswi aka vanhu vo tala laha tikweni and vanhu lava velekaku vana va veleka vana va ri vana and ku na pressure ya ku vana va lava swilo swe le henhla and a va swi kumi ku akaya a swi kona vanhu lava nga swi providaku i vavanuna lavakulukumba hence hi va na ti-problem leti hi va ku na tona ta vapapa va 50 years va trenda on social media na swivanana hi ku va lava ku xaveriwa swilo leswiya va swi vonaku ka social media and a va swi tivi vona ku not everything swi nga ka social media i swilo swa ntiyiso van'wani vo fika va posa ive va posta wena i hleketa ku okay ni vone munhu a posile a khome na iPhone 15 a yime tlhelo ka Range Rover na xikhalabyanana nyana i twi nga ku hi swo vutomi byebyiya kumbe movha lowu a wu lo paka parking i va fika kombela lava va ri kwalaya tlhelo a khoma phone va n'wi teka picture yena a post se vana va swi teka ku ri swona vutomi bya kona byebyiya se loko mara a ko va na ndlela ya ku sweswi swi nga ku endlekeni hikuva vana se va tele ende vana va swivanani leswi ntsanana lava va swi kotaku kwala kun'wana na kun'wana kwala hi nga kona hi ri vatswari hina hi nga na ku vona ku la a swi fambi kahle hi ringeta ku hi ya nghenelela hi pfuna ma-social work hikuva ma-social work va ntsanana ende lava va nga kona va nga trainiwa ntirho a va wu kumi hina i responsibility ya hina as community ku loko ni swi vona ku laha swa moxeka kutsongo kwala ni nga ta n'wi byela kona munhu ani mi kombiri sorry ku mi nghena no n'wensisi wa mina a ni mi kombetile sweswi a khale ngopfu sweswi mi ku mbangu luwa wa khale wa ku n'wana i wa muganga a swa ha ri swona loko i ringeta ku n'wi komba ndlela o vuya ku hlamula a ni i ta ni hlamula hi n'wana mara ni n'wi byerile lexi ni xi tivaka i ku loko i byeriwile loko i tshama i ri wexe i ri ka situation leswiya i nga tshama i swi twa swi ringa as much as leswiya swi nga ku tsakisa ngopfu swi ringa back la mihleketweni se swona sweswiya kumbe xani somewhere ripfalo ri ta vuya ku la i nga ku se ni endle ngopfu ku tshama ni twa mhani wun'wanyana a vulavula so ma swi vona mara loko ku ri hava la i nga tshama i swi twa kona na siku na rin'we i tiva leswiya i tivaka swona i hava swin'wanyana swo reflecta aka swona se hinkwaswo leswi swi endleka hi ku swi fanele swi humelela na bibele yi vula swona ni mpfumeri na bibele yi vula swona ku wu ta fika nkarhi laha swilo swi nga ta va hi ndlela leyi swi nga hi swona la misaveni ende laha South Africa i nga ku hi le ka season liya Sodoma na Gomora va nga tshama va va aka yona hi mpfilumpfilu leyi humelelaku we don't even need nyimpi yo fana na yele Ukraine hina nyimpi ya hina leyi hi nga langutana na yona ende i xingungumani xikulu ngopfu ha yi chava vana va hina ha va chava Butet va na matimba ya ku tlula vatswari ni mi twisisa ni cancel swa mina swinene vana kisumsi lerinene ani na n'wina inkomo I can't van'wani hi lawa ya ni anipresang kahle ni kume vafambeni kambe ani kha ni ta ka n'wina ma swi tivi mi lo na veka riqingho mhani mo kuma ku
inkama lo ni fika ka n'wina yeleyo mhaka va ka hina hi ta twana lava va nga rhumela ti-voice notes ku hi twa ku vo va ri yini eka xiyimo lexiwani mani na ku kamba a ni ku ni la ku kamba lava va nga rhumela ti-voice note leti ni nga tiseriwa tona la hi muhumelerisi tatana Ncindani Eric Mabasa mani hi twa ku lava nga tirhisa vukorhokeri bya hina bya 065 744 va ri yini hi ndlela yoleyo muhumelerisi va kona la va kha va tsutsuma ku hi ndlela ku hi kota ku twa ti-voice note leti. Minjhani botphete minjhani vavanuna va na ku tumbela va hi tumbelela i tinyoka hansi loko munhu a ha ku gangisa u nga tshama na yena 3 years u nga n'wi tiveli mahanyelo ma yena u ya tshama la a tshamaku kona i ta ku komba wa nga yi vona nkarhi walowo u vona ingaku ku tlhelela ndzhaku swa tika mara u ti byela ku yini ha kondzelela kumbe i ta cinca and a nge cinci o ya a ya mahlweni na mitirho ya yena yo homboloka. Vaxingu botphete ni te loko ni swi twa ya ni twa ingaku no va mutswari wa n'wana loyi a nga pfinyiwa kumbe mutswari wa vana lava nga pfinyiwa se swo pfinya botphete mina ni tivi kumbexana a ni fani na vamanana van'wanyani swa ni vavisa botphete swa ni vavisa ni ku va ni nga swi tivi ku munhu ta ni endlisa ku yini sweswi kwala ni tshama kona ku na n'wanuna a nga pfinya ntukulu wa yena wa 14 years 12 years n'wana luya i kumeke kwala ka vhiki lerikulu n'wana luya i bihe emirini ivi va n'wi khomisa ku na munhu kwala a nga ya a ya belela boti luya a n'wi humesa ene a hi xaka ra yena munhu wa n'wansati a ya belela n'wanuna la nga pfinya n'wana evile n'wana a nga biha mirini se a ni swi tivi botpet ku hina vavasati van'wanyani hi swi hanyisa ku yini vutomi lebyi a ni swi tivi. Minjhani botpet na muhumelerisi topic ya namuntlha ya vava swinene ne me last week ni hlangane na swin'wana leswi mi tirhaka ku swi vulavula hi swona kwalano xinhu hetani xin'wanyana hi kha hi vulavula vhele xi dlina xi ni byela xi ku a ni humelele hi mhaka ku ze ni nga ha yi kotangi ku ya ntirhweni kahle a swi fikisa kwalano ku wa xi helele hi ntirho xi ra xi khomakhoma se xi ku ni helele hi ntirho hi mhaka ku ni hlangane na mhaka yin'wanyana xi ku mara a ni feel free ku ni nga vulavuli yona loko u ri wa feel free is fine xi ku hayi mara ni nga ku tshemba ni nga ku byela leswi nga ni humelela se xi ni byela xi ku a xi ri ku ti fambeleni patwini ku hlaya vavanuna van'wanyana ku tiva vanuna va famba hi movha va fika va xi teka va xi chela laha movheni a swi va famba na xona va xi ndla nsele ende loko va fika le xi ri va xi pfuxini hi ku va xi fakeni something la non'wini so va try ku va xi pfuxa xi ri loko se xi pfuka va ku hluvula buruku loko se xi hluvula buruku xi ala va ri va xi ba xi ala va xi ba se va xi vutisa ku i jola na mani xi ku a ni na munhu va xi ba va ku hemba xi ri va dlhina va teka rintiho va ringeta ku xi kambakamba la mahlweni xi ri loko va kuma ku a xi tivi n'wanuna botpet xi ri vavanuna lava va tsaka xi ri bava lavakulu xi ri luya un'wanyana futhi xi nga vulavula na yena xi ri a nga na matinu i hava matinu la mahlweni matinu ma le ndzhaku nyana xi ri xi n'wi vone kahle yena i vavankulu xi ri va tsakisa swin'wana ku a xi tivi n'wanuna se swi leswiwa swi humelela ku la misaveni leyi a ni swi tivi ku hi nga swi endlisa ku yini. khenseli swinene sesi wa mina tsundzukani mavonelo ya n'wehe tanihi vayingiseri a hi ya Munghana Lonene FM tanihi Munghana Lonene FM a hi ngheni helo kambe a wu ringeta ku kombisana tanihi rixaka ku hi yisa ku yini mahlweni ku xiyimo xi te tani se sweswi hi ya ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa va hi nyika mahungu ya misava ya awara ya 1 ivi kusuka kona hi ta bula na tatana Witness Tiva kusuka ka ndhawu leti mhaka ta magondo mitirho ya vaaki magondo na switirhisiwa hi ta twa ku kahlekahle va ri yini hi xivilelo lexi nga tisiwa hi miyingiseri mayelana na bilo ra Adolf Minga Bridge kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka mahungu ya misava lawa ya landzelaka na Hlulani Fanuel Magayisa hi ya kona hi ndlela leyi Gayisa hi kona ku ta korhekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makombandlela Yingisela Twi eka SABC Plus.
enongo timinete ntsene kubila awara ya 13 khensile hlolani fano magaisa na mahungu misava ya awara ya 1 kavula yan'wana mahungu ya tava kona ya awara ya 3 loko mi ri kwele ka nongonoko wa dzumba ra mina tsundzuka nongonoko wa dzumba ra mina u ta sungula sweswi yafu kubila awara ya 1 kusuka kwalano u fambisa sweswo loko se kusungula nongonoko wa khoma ndlela hi laha se mi nga ta va mi kha mi nghena twi ka timhaka letiya ta mahungu ya misava ya awara ya 3 ivi ku ta khoma ndlela hi ndlela yaleyo kulukumba loyi tshama va muhaxi a swi tshika mara wa swi navela ni n'wi vona na hi leswi a nga xiswona ku wa navela ku va muhaxi kambe a hi pfumeleni ku xigubu xi cina xi siyela xin'wana se lexi nge le ku cineni i xin'wana lexi a hi amukeleni tatana Witness Tiva ntirho va humaka mintirho ya vaaki na timhaka ta magondzo na switirhisiwa ku za hi va vitana namuntlha tatana Tiva i timhaka ta muyingiseri loyi a ngeteri u vilerisiwa hi ku u vona ku ceriwa sava eka nambu wa Ritavi loko u khupukela a dorobeni ra Giyani ka biloho ra Adolf Minga se a nge ri vanhu se va le ku tshuneleni ngopfu kwalaha bilohweni sweswo a swi veki nxungeto ke ka biloho rero leriya hi ndlela yaleyo se hi ta va hi kha hi twa ku vo va ri yini mhaka yeleyo hi tlhela hi twa ku loko se va kha va swi vona vo tanihi ndzawulo ku na leswi va nge le ku swi kunguhateni ku swi endlake ku sivela xiyimo xolexo kambe a ni va kwala na swin'wana swi khumbaku swiphiqophiqo sweswi hi hlanganaka na swo swa le magondweni va ta fanele va hi fanisela ku tanihi ndzawulo va ri yini na lembe loko ri kha ri hela ri kutani muyingiseri wa Munghana Lona FM kambe ke ni ta va amukela hi bula na vona endzhaku ka loko ni sukule ni basisa lexi loko xi nga xi basisi lexi xi ta hi kavanyeta loko se hi ri ku lavuleni na tatana Witness Tiva laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula ekhale ni ku tshembise ku tatana Tiva va kona ka vula hi lava kusuka ka ndhawu leyi ya timhaka ta mintirho ya vaaki magondo na switirhisiwa tatana Tiva enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lona FM enhlekani khalanga enhlekani ni le ka vayingiseri hi mi rhambile la tatana Tiva hi mhaka ya ku ku ve na muyingiseri a nga hetelela a tisa xivilelo xa ku kombisa ku a nga tsakisiwi hi ndlela leyi ku nge le ku tekiweni savako ka rin'wana ra mabiloho leri ra ku nghena a Giyani leri a nge kumbe xani swi nga hetelela swi veka nxungeto eka ku tiya na ku ka ri nga tiyi ka biloho leriya tanihi ndzawulo leyi mi langutanaka na vukorhokeri bya muxaka luwa mi se swi vona swilo leswiwani na koho loko ku ma swi vona mi ri yini n'we khalanga xiyimo lexi nga koho ka biloho leriya swi endla leswaku hi langutela ebodleleni ndlela leyi vaakatiko va tsan'waka vutihlamuleri bya ku hlayisa miako kumbe infrastructure leyi vekiwaka eka tindhawu ta ku hambanahambana hi mfumo loko hi languta lexi xikongomelo xa vanhu lava va celaka misava leswi nga ri nawini i ku va va endla macheleni mara ku fika ku va na layini yo karhi ya vutihlamuleri leyi a yi faneke hi nga hundzi ka yo loko hi nkarhi hi ndla swo ndla macheleni and kun'wana u kuma a hi mhaka ya ku ndla macheleni leswaku ko va nkanu ni ku va vanhu va nga hloniphi nawu ni kombela ku mi nyika xikombiso khalanga ku na pato la kusuka aka Maja u ya joina a Boyne un'wana o ta hi muchini wa ye lowukulu wa TLB a fika cela pato ku na gondzo la ra ha ku hitiwa ku akiwa ra R36 ku pfuxeleriwa ri endliwa hi vuntshwa ku huma edorobeni ra Tsanini u ya hundza va linyenyo kongoma a Xithuve na tiva patu leriya ri hluphe ngopfu patu leriya a ku ndliwa na loko ri sweswi ka ri pfuxetiwa a ku ri na ti-stop and go to karhata ngopfu makhisimusi ya n'waxiyimo so ku ya va na mhaka ya ku vaakatiko va kwatisiwe hi swilo swo karhi swa migingiriko ya vukorhokeri yin'wana so va rhwalaka mathayela lamakulu va fika va hisa ya titraka swo kutaniya loko nkarhi ni chayela laya ni hundza ni ku mbilu ya me yi vave swinene nga ku like yi vavile he khalanga yi vave ku always hi tshama hi ta angula ka xiyimo xo biha xa mapato ni ku va hi ringeta ku antswisa xiyimo laha loko se xiyimo xi antswisiwile hi ndlela leya hi mali ya vahakeri va swibalo ku ya ta muakatiko loyi a va ku a hlundzukise hi swilo swo karhi swi nga fambelaniki ni migingiriko ya mintirho ya vaaki a fika a hisa mathayela mi languta endzhaku ka tin'hwetinyana titsongo kwalaho ku hisiwaka mathayere ku ya va na tipothole letikulu leti hi faneke hi tlha hi vuya hi ta soriwa ku ri lava ndzawulo a va le ku tirheni ka nchumu lava ndzawulo a va le ku tirheni ka nchumu mara hi ku a swi na mhaka hi ta ya rhwala vutihlamuleri mpela ku ya tirha mara ko va ku kun'wana xivono xa vanhu lava va nyikaka vukorhokeri xi fika xi tlunyekanyana a no chinga ngopfu mahaxi mi ta ni khomela mara tanihi vaakatiko a hi yimeni hi milenge hi hlayisa miako
leyi mfumo wu hi tiselaka yona. And xa vunharhu munhu vuyela ka leya blow leriya blow leriya mite loko ni kuma xirhambo xa ku tala ni vulavula na muinjiniyera nkulu wa roads agency Limpopo a ni nyika vuxokoxoko lebyi bya ku tala bya xiinjiniyara mara ni ta ringeta ku byi antswisa ni kombisa ku loko vanhu va cela misava va vuya tlhelo ka blow loko blow ri endliwa ri va ri endliwe henhla ka misava loko se va fika va ri cela va kutani swi veka nxungeto wa vuhlayiseki na ku tiya ka blow loko va ya hi michini liya leyikulu yi fika yi duma siku na siku titraka letiya ti nghena hi la faneleke ti nga ngheni hi kona ti le ku tsekatsekiseni ka blow laha endzhaku ka nkarhi loko ku ya ta timpfula ta matimba hi ya ku blow ri khukhuriwe hi mati loko hi ta hi pfula budula loko ku ceriwa misava hala na hala hi pfula leswaku hi ngetelela nambu luwa ku kula loko fika la blowini ene loko endliwa blow tisemende letiya loko ti endliwa a ti nga endleriwangi kusuka la u ya fika ka mpfhuka wa ku fika Sixiko a ti endleriwa kusuka la u fika tlhelo lerin'wana ra pato leswaku ti kota ku khoma structure mati ya kota ku hundza kahle ya chaneriwa xa vumune ku na mhaka ya environment ku va ku susiwa misava ku taniya lava va tirhanaka na timhaka ta environment o mbango va swi tiva kahle ku loko a hansi ka misava yo karhi ku na swihadyana swo karhi leswi swi nga kona ku na misava yo karhi leyi faneleke yi tshama ku na mimirhi yo karhi leyi faneleke yi nga tsemiwi ku na mablomu yo karhi lawa ya hi pfunaka loko swi teka timhaka ta ku endla leswaku moya wu tenga kumbe ni mbango woxe wu va wu hlayisekile loko u susa mimirhi swi vula ku loko u ba moya wu ve u nghena straight u tlakula tiyindlo ti famba hi laha minkarhi yo tala hi tlhaku hi vuya hi nge loko va endla mintirho ya vona ya ku lunghisa mapato o swiyini a swi tiyi kasi swa tiya swi va swi endliwe ku ya hi makungu tiinjiniyara loko va endla ti-design va fika va endla ti-design based ka leswi va swi vonaka nkarhi walowo loko ta un'wana a fika a celetela hala tlhelo so swi fana loko u cele foundation ya yindlu u chela xilebe loko se u ya vuya u fika u loko cela hala hansi ka xilebe hambi munhu bildara leyi nga aka yi suka yi ri America swo boha xiwa xixexela xo ku i va i cerile laha a xa ha tiyi so leswi swi vulaka i ku hi le ku tirhisaneni na swiyenge swa ku hambanahambana swa vaakatiko tatana Basil Baloyi i va rhangele xifundzantsongo xa heka ndzawulo va yime hi milenge va tihlanganisile ni va environmental affairs ni lava va DMR lava fambisanaka timhaka ta mugodi because mhaka ya illegal sand mining i mhaka leyi hi hluphaka swinene tanihi ndzawulo hi ku loko va nga celi ka infrastructure hina swi vula ku lava chikaka koho hi tilori ku nga endleriwa leswaku ku huma pato loko va chika va ya le ri loko vavisekeni ra dyeka ku hetelela ku sala ku nga ha ri na nchumu lero vaakatiko a hi tirhisaneni hi hlayisa infrastructure leyi mfumo wa xidemokirasi wu nga hi tisela hi loko ku ako hi nge swi encourage va ri loko u lo kwata ngopfu a ni ri ngo teka ntsandza u pfala pato u teka mathayela u ya hisa le misaveni le kule leyi and then loko ve attention mara pato ri pfaleriwa yini hiku meni tiyela at the ox ani imani ni byela ku vanhu va kombisa ku vilela va ndla njhani va swi tiva ku loko ku ndliwa leswiya hi ta yima hi milenge hi rhumiwa hi tsutsuma hi ya timela ndzilo ene mara ku na mukhuva wa kahle wa ku kombisa ku vilela wa tamani mi huma mi ri mune kusuka eka muganga mi hlawuna na le mi ri civic muku a hi va vhakeleni le ka ofisi ya MEC a hi va vhakeleni le ka rhala handle ka ku va hi pfala mapato loko pfala pato leriya ku na xibedhlele xa Lithava no nyika xikombiso ku na xibedhlele xa CN ku na munhu a nga le ndzeni ka ambulance i lava ku ya ku na munhu loyi a faneke a amukela xidumbu kusuka dorobeni ra Zanini a ya lahla following day but ku pfariwa pato swi vula ku a fanele a jika Litsitele loko a fika Litsitele akatiko ma fara na va ku hi kwatile leswi hi nga kota leswaku va pfala ndlela swi durhela vaakatiko swi hi durhela hinkwenu laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula emakwembirhi timinete ntsena ku bila awara ya 13 nkarhi wo nga ri ku kona kambe walowutsongo hi nga na wo hi ta vulavula hi wona mina ni le ku kombeleni ku hi kombela mi hi pfuna ku lava ku biloho leri hi vulavulaka hi rona ri wela ka hosi mani kumbe ri wela ka masipala ke loko ri wela ka hosi kumbe ka masipala hi kombela mi tihlanganisa na hina hi la ku mi vulavula na vayingiseri ku mi ya endla yini ku ri sirhelela biloho leriya hi nge swi tshikeli ndawulo ya mintirho ya vaaki na magondo na switirhisiwa swi helela kwalano swi nge koteki ku va hi fanele hi tiva na ku loko ri ku masipala mi ndla yini ku sivela mhaka leyi loko ve mi hi le ka hosi swimanimani mi endla yini ku sivela mhaka leyi ku na vaaki va ta kota ku yima hi milenge hi ku biloho leriya loko ro hodloka a ku yena ka ngheniwa naswo tata ntiva siku rin'wana swi ta lava mi ta hi byela mina makungu na ku vandlela rin'wana biloho hi matlhelo yan'wana kambe yaleyo njhekanjhekisani wa siku rin'wana a ni lava ku tiva hi nga se hi ku leya ka mphambo ni nge fambi ni nga yi vutisanga tata ntiva kambe hi nga se ya ka yona
milawu yi ri yini hi ku tshama a kusuhi na kule na patu a ku na milawu yi nge mi nga tshami a ku akiwa a tlhelo ka patu ka mpfhuka wonge sweswo swa ku tani no yi koho milawu leyi kombisaka ku yi cheka yi kambaku ku yi kongomisaka eka mhaka ya ku i mpfhuka wo tanihi kwini lowu ku faneke ku va na establishment ya township kumbe residential area or any other or muako wun'wana na wun'wana a tlhelo ka patu mahaxi kwalomu ya ka ma 12 wa timitara ku ya le ni vulavula under correction but I know ku na nawu lowu nga koho loko swi teka mhaka ku va vanhu va aplayela ku endla ti-development to karhi a tlhelo ka patu lavaya va rhali va ta va fika va cheka va rhumela ti-engineer ta pompola va cheka mpfhuka lowu nga koho ku loko mpfhuka wu ri so wu ta vavisa njhani migingiriko ya patu ku na ndhawu yin'wana vanhu va fike va aka la tlhelo ka patu loko movha un'wana muchayeri un'wana u lahlekela hi vulawuri movha i vhangela ndlwini va ha vona TV kumbe va yingisele munghana lonene u twa gu so i swin'wana swa ku loko hi swi langutile swi languteka kahle ku hi tshamile awa vile hi le tlhelo ka a hi kandziyi na ndhope hi nghena xikontirini mara switandzhaku swa ku hi leswiya swa ku loko se swi veka nxungeto wa vaaki hi voxe hambi ku ri vafambisi vachayeri va swipandzamananga loko xiyimo xi lo tanela so i swin'wana swa leswi faneleke hi swi tekela nhlokweni ene swi vula ku hi fanele hi tiyisa vuxaka xikarhi ka hehe tihosi ni swiyenge swin'wana swa vaakatiko because vanhu lava va tshamaka laya a va lo tipandzela switense leswi va lo fika va ndhuna yin'wana yi fika yi teka tape yi ku xi kokeni xi vuya hi laha mi vona la ku na blow so i swilo swin'wana leswi hi faneleke hi swi tekela enhlokweni loko hi in the spirit of IGR ni leswiya swa district development model hi tisa ngopfu ni vuhosi hi tisa ngopfu va civic tisankho letiya tita hi vulavurisana ku loko hi nkarhi hi endla swilo swo karhi a hi languteni switandzhaku ku loko hi ya la ka ti-road reserves hi fika hi endla ti-development swi ta vula ku loko ku fanele ku ngeteriwa pato loko population ya hi nkarhi yi kula a ya ha koti ku ngetela pato hi sala na xipatana xin'wana xo ku va na traffic yo leha kusuka la u ya a tef ma vona ku anamile ku na mapato laha ku fambaka timovha to tala mara ni kombela ku tlhantlhelela ka R36 loko u famba ka xo xi larile u nge xi antswisi u nge ngeteli ku na makungu I know ku va Sanral va na makungu ya ku ngetela pato but va ta ringetela kwini pato ti-design leswi va nga ti endla hi ku na ndhawu leyi se vanhu va nga ti endlela swibindzwabindzwana va ti akela tiyindlu ta vona letikulu and ku vula ntiyiso loko munhu se a akile u ya a swi na munhu kahle ku ya fika ku faya yindlu ya munhu swo vula ku minkarhi yin'wana hi fanele hi amukela ku xiyimo xin'wana se xi hume mavokweni mara hi fanele hi vuya hi xi lulamisa hi xihatla ku ya emahlweni mi nga heti nkarhi wa mina tata Ntiva ni lava laya ka ku loko mi chayela hi gondo ra kusuka Giyani i ya ka Malamulele ku na magoji yo chavisa antiyi loko ku ma pfariwini namuntlha vhiki leri nga hundza loko ni hundza hi koho a ma nga pfariwanga kwalaya ka mphambo laya ya mo ni mi byela i xihundla xin'wana hi ti-pothole Khalanga hi nga ha languti ku tindle hi ku hisiwa ka mathayere kumbe njhani loko se ti endlekile ku na xiyimo xin'wana xa ku hambi u ta phecha namuntlha a hi khale ngopfu na tsundzuka ku na murhangeri wun'wana vaakatiko a nga ni fowunela tin'hweti tintsongo leti nga hundza va ku na ti-pothole leti faneleke ti phechiwa la blowini nyana la loko wa ha ku ka vuyiselo lebyi nga kolaya ka ximatsi loko u fika laya ku na ti-pothole tin'wana a hi khale ta ha ku pfariwa xipano xa hehe xa ti-road workers kusuka a Vhembe sweswi ti tlhe ti suka meaning ku loko patu gondzo ri ka xiyimo lexiya ri fika minkarhi yin'wana ri nga ha lavi ku phechiwa swa ti-pothole ri lava leswiya swa ku pfuxeleriwa rehabilitation leyi nga yi endla le R36 leyi nga yi endla la kusuka ka doropa ra ka Malamulele u ya Vuwani se i xitupu laya lahani wo hi leswi mi nga ta mi ta hi byela na MEC lavaya vo rhandza rivilo leri nga lavekiki vo pfula va tshika ri basile pato ri ndliwe xikontiri muhaxi hi swin'wana swa swikombiso leswi nga koko kusuka tlhelweni ra mfumo na ndzawulo hi suka hi tiyimiserile ku antswisa vukorhokeri ene na ro leri mi ri vulaka ku na makungu ya ku va ri pfuxeleriwa nkateko khombo wa koho i ku xikhwama xa ha boxekile loko va treasury vo hi hleketa swi nyawula hi ta kote ku hi swi tiva hi ku phela hi nge khati loko vanhu va tshama va cema va tlhava mukhosi hi ku cinca mathayela hi nga endli nchumu tanihi mfumo lowu nga ni vutihlamuleri emisi nga ka ri nga rakhwala va hi byela minkarhi hinkwayo ku ni teni lonce operation Tiva migodi whether hi ya amoyeni kumbe a hi yi moyeni migodi a yi tshame yi pfariwa ti-pothole ti tshame ti pfariwa and ti-district head va swi tiva kahle and xin'wana xi nga ta ku hlamarisa muhaxi district head na yo phela yi driver kwala supervisor ya cost center hambi road worker hi yoxe
yi chayela kwalaya mara tu vutisa ku loko munhu yi n'wi bena mihlapotolo waye mundzuku a nga fikaku a hi tekeni tisemende hi famba ma swi vona so i xiyimo xin'wana xo ka xi nga amukeleki mara la swi kotekaku ya swi tiva ku na vatirhi va ndzawulo ku na ti-district head leti va nga tiyimisela ku tiyisisa leswaku vukorhokeri bya fika ka vaakatiko and hi nge karhali loko vaakatiko va vona swilo swo tani va nga chavi tinambara ta hi ti tiviwa hi mani na mani hi koho kwala ka ti-social media ho tega hi vomu hi ta tsutsuma hi ta vona ku la swi kotekaku hi pfala la swi tsandzaka hi ta vulaka swa pfala mara alternative or kumbe ku nghenelela ka nkarhinyana ku ya va ka muxaka muni leswaku hi kota ku va hi yisa evukorhokeri ka vaakatiko hi ndlela yeleyo se loko tela ka mphambo loko ku ri ka ti se pfariwa namuntlha mi ri yini hi ku ani ti nga ti kha ti kwalaya ka patu lera ku jikela ka xigamani ma ku vona ni tiva ngo kwala ti-speed humpini tetiya kwalaya ku ya fika kwalaya xiblowanini hi nga se khupukela laha ka ku nga na vuwiselo yo hi nga se ya joyina lerintshwa ro jikela vuwani so i mhaka leyi ni yi notaku sweswi ni ta ku loko ni huma ni ve ni tihlanganisa na vatirhi va hehe va vona ku va nga endla yini ku vachayeri va mimovha va na ku getsela ka mene loko swi fika ka xiphemu lexiya xa gondzo and xi fanele xi lunghisiwa a swi fanelangi swi normalisiwa ma vona mizambi ya printa board yi komba ku pothole why laha hi nga printe pothole hi nga vangi ku ya xa exikontiri na oyili hi ta pfala hi leswi hi ngetaku ku antswisa swona ku a hi tirheni hi matimba hi yisa vukorhokeri ka vaakatiko tatante va hetiseleni mi hetsela mukweni ka rixaka hi loyi ri khisimusi ri fikile vanhu va ya tirhisa magondo ya n'wehe tanihi ndzawulo mi ri yeni ka rixaka hi ku angarhela na vaaki va Limpopo ngopfungopfu ka tikoka wa timhaka ta ku hlayisa switirhisiwa na nhundzu leyi yi nga ya mfumo yi nga ya vona a hi yeneni emahlweni hi tekela enhlokweni vuhlayiseki loko hi nkarhi hi tirhisa infrastructure leyi nga kona laha ku fambekaku a swo vula ku tsutsuma u nga ha langutini ndzhaku loko minkarhi hinkwayo u nghene emovheni u hundzisa rivilo leri nga vekiwa hleketa ku u boxe milomu loko nkarhi u famba ku hleketa ku vanhu lava u hlanganaka vatirhisi van'wana va gondzo va na vutihlamuleri byin'wana lebyi va faneleke va byi yisa emahlweni ku ri loko hi ya sungula lembe rintshwa kumbe swi lava hi nghena hi cince mavonelo ya swilo ni maendlelo ya swilo loko sweswi hi ya ka nhlawulo wa mani na mani ni nge vuli ku ri a hlawule phati yini mara loko hi ya ka nhlawulo wa mani na mani hi ta vona vanhu se va sungule ku endla switlhophatlhopha va sungule ku kombisa ku vilela va ti lavela attention ya vuteki va mahungu va hisa tinhundzu ta mfumo swi kutani ene a swi kahle a hi cinceni maendlelo ya swilo hi tshama hansi hi kanerisana hi tikomba ku nkarhi wa kulwa wu hele before 1994 sweswi ku fanele ku tirhisiwa minkanerisano laha minkanerisano yi nga tswariki mihandzu ku na swiyenge swa mfumo swi nga viki va public protector women rights commission leswi faneleke swi protecta vaaki so a hi tirhiseni ti-channel ta ku fana na teteleto swo hetelela loko ni nghena la ni swi vona loko khisimusi ri fikile ni vona na hembe leyi a ni yi tivi leyi mi nga mbala Tiva mara I can see mativa xiphiqo xexo hi swo swi endlaku ku vanhu va nga tirhi kahle leswi swo vanhu va ta nghenela na leswi va nga talangeki swona a hi swo hambi mi te sorry hembe leyi ni yo xava leyi hi mali ya mina leyi ni nga hakeriwa hi Sesi Rose va ka Munghana Lonene na SABC se ni nga zi ni hluphiwa mina ni tshikeni tibombela nombari na tshikelelo mara na wona xikipa xexo ni vula ku thimu yale kumbe xipano xexo nga ambalani ni vona vanhu vo tala kha va diyambitsi hi xona wo hambala xikipa xa kona i yo tiya xa ti-chief Dimitri khenseni Tiva inkomo fambisa sweswo witness Tiva loko witness Tiva a famba a Ike Ngobeni a ya nghena swi ve swi hlangana Ike lexi ni vavaka ka swilo hinkwaswo no vula ku yini no vula ku mara lexi ni vavaka ka swilo hinkwaswo i ku tatana Tiva a va chavi ku vula ku mbala ka mina va tshika ku vula swa hovhoro ya wena hikokwalaho ka yini swa hovhoro leyo swi nga vuriwi xitsanana i mbale ngopfu mara swa hovhoro hambani nga vula ku ri a vula ku hi vona hi miyerile so Tiva a vona ku hi vona hi miyerile a yi loko vana munhu wo lunga mativa ntela na hovhoro ni ri na xivutiso ka swin'wana ku swi vona ri gondzweni lerikulu ra ku dahaleni N1 north se loko se i ri la se N1 south se mara ka N1 leswi ni nga swi vona ka un'wana matorokani a ku ri na driver loyi a ri wa xinuna i tintimeri leti fanela na mina
na wena na Tiva na Mike Maringa ivi wansati a tsuka ku juu vana va tima na ku tima va tekele bava so ni nga ha koti ku twisisa ku endleka yena swi nga twisiseki va tekele bava swi nga endleka ku nga ri va muti wun'we ne va mani vana no se ile ka yin'wana